maju wae lho, hoi. Ya Allah, ndek kocok iki, hoi. Wis dah. Wah. Kuwi lho maju ana musuh. Wes, Bro. Enggak apa-apa, Bro. Wes tapi aku lagi main. Ya sih rampung ya, wis rampung kok. Ah, woi. Belajar mesti bisa pi. Cetak lagi. Wah, wis. Mantap pi. Tak cetok apa ya? Tak jalan nih. Ada di bapakku. Wes. Alah. Ayo toy bro. Apa model ane mbakku ya? Ya karena Nangane. Tapi piye senene? rasa ngomong. Ora sambung kowe seneni ae. Sambung. Piye? Langsung aja. Yos, ora apa-apa tak? Apa tak ngomongnya? Udah kertas ya? Ya enggak kertas. Anu gambar. Makasih. Ah, bro. Iki wis tak gawe iki wis mantep. Ya, kayak mangkat ayo. Yuk. Cocok suan yuk. Ayo. Hop. Sing ngene mbakku kon ndek aja. Ngomong dia. Itu kene yo. Karena dulu tak lagi kena. Ya melakukan saya menapa oleh ambisi ya. Apa mau pilih? Nah, ayo melakukan sih ayo. Mari deh. Yes, kali aja. Wes pamitan sih. Ya, saya. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Holy Jesus. What is that? Sih, ganti ya, ini gak boleh pandra. Saya tak jalan yang kantongan bro. Lagi aneh ini, yuk ganti. Ganti nomormu ya, nomormu. Yuk guys, enggak. Kita sampai sana. Wes. Lalu aja kita jalan. Aman. Hati. Anak orang SD ayo. Bro kok setelah gini iki kak Rene sing nelpon ya. Ora ini lah kayu-kayu. Mbok posting nang dia iki. Facebook. Cek, nelpon dewe aja kok. Itu besok iki. Apa dekorasi aku. Niki mari apa niki? Yo. Haram niki kau. Bruh. Ya jajan sih. Buka aku agian ae. Makane mas lek ya bolehnya ayo sik tak takon sik. Eh. Lah we. Oh mas. Kaya na. Sik, lagi makan deh. Betul kan. Eh, ngomong. Ketemu mulai piye pi? Orang sik to. Madang sik orang sik yo. Aku tak golek sik yo. Masih yo. Iya des. Mantap. Kok mana dek? Wah, sip. Madang. Madang mapot yo ada. Ada lapar adalah orang sebelahnya. Garbut madang ae. Nyak kok. Masih kok. Ya ayo dek ngaret tok. Sip. Cepet. Jangan ayo. Ayo apa udah jalannya? Sat. Bruh.
Oh. Ayo cepet dah macang. Cepet. Wes arep boke paci. Ada silaju. Lanjainya anu. Rak. Excel. Wah, gawe. Wes ki lho, Pak. Nolak ku jenenge nolak. Nolak. Oh ya. Os. Ki lho. Saya dong diangkat Mas. Belum ora? Halo Mas. Lagi, itu tong. Tombok kita. Bereni ya. Oh, lagi ya, cepat. Cara boyong TV. Ntar ku nih. Wah, deptok. Bangun pertempuran itu tuh. Wah, asik. Aku ya olah. Oh, ora asdil trek. Kenapa? Radia kali dong. Oh. Mas. Wah, tarono. Ya. Iki Mas sing arep tuku lemah. Nah, tanah Mas. Iya Mas. Ngopi nara. Wes Mas. Ngopi nara kan ya Mas? Akan go Mas. Ngopi nara. Ya Mas, kayak kurang belum Mas. Urane iki Aitar ya. sak hektar eneng Mas. Pinter Mas kayak Mas. Saya itu mana Mas? Sesuai postingan ya Mas. Saya postingan. Saya itu Mas tak bayar Mas. Ya aku sih Mas, bukune tak jigoke sik tok. Mas kayak disebut surat ya. Nah, aku itu Mas betul. Iki Mas surat-surate mang dicek sik. Ya Mas. Dicek sih sediaan tidak. Oke, oke, baik Oke kan. ya. Jelura ya. Betul lo luase. Ini oh betul deh Mas, betul deh Mas. Dhisik. Mas Dil. Dil. Del. Ayo. Mas, duduk aja Mas. Iya. Kok di mungkin lagi Mas. Orang-orang yang tolong. Iya iki yo. Wis pirang-pirang hari ra ono sing nelpon iki. Ayo dicek aja. Laporan nelpon gue. Dicek ae lah nih. Malah. Wah, Ya siap. Saya dibangun perhotelan. Perhotelan pergandar. Deja vu. Woi, apa iki? Woi, apa nih? Lagi sampai pun. Satu dua. Sorry. Kertak kan tinggal kowe. Lahanku iki. Pantai coy. Wih lo maju ah. Baleni. Alah. Aku ngelehi. Iku jajan yuk. Bangsat. Nyali menang ngocok. Yo. Telang kok rene sinubel yo. Mari. Mas. Oh wis lah. Goblok wis do. Ayo piye, Bro? Ayo apa iki yo? Gendeng wis tenanan malah. Goblok. Guys, tadi piye?
Telu. Aduh. Lagu itu. Mas. Benar, Mas. Mana iki, Mas? Yo. Lewat beri, Mbak. Telu. Nyande, Mas. Penting kowe sana apa wae tak